Gay ni ekokopiem ewo Volta region wa chesara wosem kase bi na efiri ho ede abaya ni din ede Harriet Kafui ehiati awedi emfishia aduonu enum 25 years onu ankasa ne kanchema wone no etia wo ma date for over 6 years I just almost started train plan na just abaya yi eye Harriet no wo JHS3 no almost started ya na wo mo train empina ama net day just ne kanchema no no every atiasefo asasi so enchemu ababetu dia no na susu se ebia ye cheating na girl no ekoko cheating ye na chese dia kasa eba eye wo mo entemu a enuti ema abrantie no no edi free atiasefo asasi na abrantie ye kan wa se milidian ebebetu odwa j na enchemu a free reporter no ho eba na chese ochemu na wo mo edu kwasi ada wo mo kwa asori a wo mu mienu nyina na eko edi ebom na so kwasi ada we yi nko a ede oba no ekọ ne de nko na be ma no nso ekọ ne de enko na no na chese ma dodo na susu se na eden na ekoso ewo wo mo afa enuti ama ne de obi a ekọ ne de ba bi na no na chese dodo na ampe endi eye echi a chese ejuada ade echi ye no na chese wowo kese akoso ewo no mu a ye ntwemu ne ba na chese be ma no de sikan etwa ba ye ni ti se ten na wo wie ye no wo ye na chese chese no so nka wo hye no ho akonfo ne ne pa no twa no no na akonfo hye no entimi amaso de hunya ne se fan no ate ede atofom na wo try ye se kan ya chese odi ku wo ba yi nko no so ede beku ne hu bo de wo ne yem chese still na chese wo ye na chese wo memefa no emfa enko na wo san so ede bi esan etwa wo no so ne mini ni nyina mu no wo ama mefa na nko kopim se aposifo ebebe pie mu ewo no mu na abusuafo mo man ko tie se de ensem no ekoye ne ba ye betwa so atiatese yankwa framantem na awotwe etwa mu okobe na awotwe mienu ni etifiri wono mo na nya de no abantie kuma ya bono wo university ba ko ye wo no mo wose ne gade yu abo be bwa no so aye ndan yo wono waburu wo ba no ma oba ni tim kaja wawu abusia ne so abra wosem bio na ne sa wo hwe foto no a ahwe yi a wakoma bebo se kim ani sai wo ba no oda wono ye kaso wo ba bi ye oso no wo ba bi efe wo ba bi ye sote wuchi mu anwa ba wo ba yuchi mu mu anwa beba wo ba fefe pa na ba ma bi se wono woni oba yi nete so aye ne danio so aye nde na asem no eya ne ya bom ni se wonum ye girl a girlfriend enya bade o geri keke empna twe ana abantie wo bi nim ye si ye watwe sekan tin wakum oba no wakum ni wie ye ose wono so kokum ne ho wodi ko Facebook o na hwe sa asem a mekan wo ba goda honum se ehwini nie se tia enu wo kwora ye kan kwora so obi wo kwora wo ba no wo kwora enu wo boni tire ana chese wo yo ba nkasa no woda honum no wo ba yi na abantie yakum no ni wokum no wie enu wo so okwasan ne ho yeso fa ahoma sebode se ne mu a ahoma ni tan na ate enu wo fa sekan wodi ka de sekan ne yeso de bo ne yam anko enu wo de bewo ni nchem anko afrosifu ache no na niebe mu obi na dwe se wo de seka atwo no ankasa ne minimu hyekọ seka ne se mintwawo owo kura se wonpe wo nipa bone dodo eti owo kura se wonye yenkwa homa so na yensantwe nu ifre kwa me asare wo wa homa no so yemisa asem no mahuni enti a abantie yakum oba fefe ama abusuafo hwabusuafo na etwa adwo se ya ene video no na da honom no asem ne yese ya wusu anisuo ma wusu anisuo kura wunya bi kwa me abusua ya bo mode asai na asem ni nyina abo nanum na woba no hwe wo maame na ti honom a wode ne nsa na koma ene wode ne nsa boso pau ya wesa Kwame aba Kwame hello Kwame wasemu ade ba ye no eso nti nya ho akukuduro na boyemu wo ba fefe no oda honom no be ma ben ene wo se wa ye ne den ye nti wo kum no sisi ya de ye nti me nche aseba isi ye na ye nti me conclude say ono na wa kum oba no but then
and in Chia Miminya and say above 12 midnight. And now Mammy 3B Amuba, she or say almost share watermelon need then. And say almost share Mubiana watermelon, my minute. Omoko hono, on say why or barricade or why small gate be and son of the compound into mind to me and be a gate and then I almost say I want to be there and I'm call ye landlady in LED omoko into Nuja omu and today few minutes after I know 3 days I was outside door and by the time I actually drew on no say mommy 43 in the APA mufa Mahama can do and I tricycle and I'm call ye Bakuye boy in the mommy and a Bakuye boy in the junior sister third lady in the Omanka or no. And see, Omuba, Omuba, and almost say, kind of fair, my minister, I send this thing to Ombra. And see, or by say, Uncle Babish, whom Asama is the entry on a guy named Casano, Mamina Gasaka say, the other guy named Casano on 10 years, she was worried, or to me, said, the years she was. And Omuba and Omba who say, oh, now, girl in the Edda. Nti omo koye na landlady ni say otis asem no ontimi hu atema isi because at that time ontimi onya access to mama ni dem nti guys be na nti kwan na no na omo ka na me background na ka chain say guy small you can say small boys no mo say obi ewu omo fie ho e ho na no hu say okay nti na mama pay for ne ba fie nti of the other access no hu say girl no at that form or living room or omo twa ni shoot and omo twa ni ti enti moja bebe ewo dan mo ba ono hu say moja na said anya fresh enti bi asem no esi about 2-3 hours before my me for no tea enti minu asaye nipa no a yesi wodi awusa ne ewo kan say empanifo guso ye nhwehwemu what say yesi efra abrantie bi je dodoye ya wono ena omususu se wodi nsamone no a sabre woda ya asabia Attempt yes, I'm a phone by or the police for by I'm the cops call morgue or hospital and I'm far Jane also call hospital so I'm treating it to say I'm no cafe or that theater or more year a Juma so they will save his life. I can't know a bit catch him say Sunday. Oman coach together. Omo dating for about 6 years now. Into the bia omo na coach girl no matter so otunyu mo check. Into omo tunyu na kwa sorry. But then last Sunday no omo tu no kwa sorry. Say girl no call you separately. And a guy no so call you separately. Into church for corner omo be so omo say then assemblies biana normally omo tu na back together. Enti no asaye yankwo ne kakra na nti asiemra. Abantie no ne ababa no na tie omatwempene mfie nsia. Ne wo kanie. And I might date for about 6 years. Oh, date no no ane mpena no. Emfie nsia ene wonu mu atwempena no. Eti abusuafo oba na abusuafo ni nim se ababa ne be ma no netie. Omonim pa guy ne to me ba mama girl ne mama ne according to eyewitness and now mo ananka omutifie ono mo say otimi betina ha be 2 weeks, be 1 week, and sana wa coffee. It's a family meaning na omunim say omo kola no omo chempena. Eti no fie no a wo mutimu a when wo kun wo ba yi wo honom no wo mo sie bi omo kokon tokwa asa no wo mo ko ana bibisa e kire se abantie no wo shubi se bi obetumi akum no. Omo say sa anadro anajo na TV volume ne ewo mo dem so loud and I was show to the ten say BBC ko omo adwe enko say e bia omo kun tokwaba and I don't know TV volume is very loud to the ten say omo ko na bibi ko so dem o pa onche yo enti abantia no de say sane wo kan woda ya sabia mpanimfo ehwen wo amoye juma on so me na wasena yemfansi abusua asem no afi na sha ase boboba na emom ne twufo baa ne sa baba no wakum no ababa ya woda wono mo hwe ni Facebook ade YouTube kokokokokoko kama ne hwene tintintin ase broni de wo bibini o eso we ne hwene ase ahye da de ahye fidie mu ayi aba kama wo so no emfie aduonum 25 years pe en wadie ye frɛ no Harriet Kafui Ahiati
Harriet Kafui Ahiati ena abantie no a wosusu se wadi sa ansemani no je dodoye wono ena chese wo yese wodi ahoma sen ho amfa ena wodi sika won yam amfa ena wodi sika ne betwa ne mene eno so wangu eni se woda ya asabia nti wote nani a se nti agbokum obi ba fe wo ba be chirim nana won wo ba na oda honom no won oba na oda ho no bibia ye correct hwe ne nnufo kama hwe ne hwene hwe na no hwe enwi a wabo na se osena dia kra na ho ofe no ho ana hwe se ne wosi smile se ne wosi smile inengo emranje bi kra ya na dia kra semuni na sa wote report na asari maye no wo so ma twempena mfie nsia ene wo onum tibomuo 25 years old. Eti asam no enna maka se afi na asha ase eboboba eti yebekom abantie da ya asabia womu ye nko ade wo be kire ne enti ababa no wakum no wo kire o kire mana kosi sei eni asa wo kire wanwu nko ade wo brɛ na wani te wo a asotwen beba asotwen beba o we video ye twa gonza ne ma me ntimi transimple te se na defe de ente se we your friend no precious jewel wohu precious fe efe na de efe awo ya o we wo ma kwara nyini kama fe sei na enkoye ni na I was for saying na amanebofo no de ensem no atu eye edwana chese o hwe na watwi mu ne afia yesi mu apart from say coronavirus eku enkofo ka kwanhia ede nkofo ekra eko eye asamandu as say die abusive marriage ni relationship nso so na abaje eye entrene ewo omayi emu na abusuafo die ekoi ekwan ben so ene ebefa ye betimi asisa na omayi say ekwan ano because ye ni nyina started the free mama eye Lillian Afam na eba ye mama Elizabeth every one no issues coming up about violence here our relationship and marriages muno ado eso because of say one more nhwe han gu wo manugu eno ma bi so ebra wo wa relationship no and resulting into this and I said do na odo a efra wo mo eni enuti and ma wo mo hu ne ye bi say koso wo be ma ni mu ana wo be ni mo ntimi hu say ade we ya mi wura mu ebetimi ede wo haw abreme na ni nyina mo ntimi entwe wo mo ana abusuafo se de ensem no ekoyi wo hwe yi a sensei eno ene ade a ekoso ekwan benso ene ebetimi afa asisi sa enoma yi ano ede afri yema yi emu because adoson for adwentra wo fa ensem yi ho ebetu edwa ewo tuma GH your comment section ebi mu so like your videos na share ewo all the social media platform and so follow yen ewo your IG page and your Twitter page for tuma GH _ Facebook and so tuma GH ekeskapa enemy aha ena brebe mama kwa mama di dwumedie no esie na ye ni di nsem no echi said there is owo aban ya resabia emu no ye be free mu ababia no so no ye de beba ababa besom that's na ye besan edi ehia ebi makra